Biyag Ti Tao. Biyag Ti Tao. Hello everyone at timanan tigayem yo. Amang kabkablaw kada kayo tinaragsak nga oras. Ngayon kay panagbuibuyakan panagdangdangag ita agundaway. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sakbay na, kablawan tayo pa ni Ma'am Leonora Bautista, ni Flory Medina, Ma'am Florence Dr. ni Jackie Lou Acoba. Intay nga ro dandanggan ti episode 249. Dito'y drama tayo. Biyag Ti Tao. Agawid tan, Meli. Awanan ti customer dito'y parlor. Ay, kaya naman na. Ang agdardaras ka kadi nga agawin. Saan? Apay ka di? Indang agdin na. Mang restaurant na, tasyak titaya. Ah? Ay, saan Agudwata, Meli. Agpadatamat amang manggad. Kanayon naklang iliblibre. Ay, basta. Siyak titaya, Belen. Naragsakak nga no si katikad-kadwa. Belen, thank you, Ala, sika tinangilibre kanya. Sika pa'y thank you. Siyak kumaati rumbang agyaman kan ka. Ay na, thank you kunak na pinatgaman ti awis ko, Kanayon naklang nga ilibre, Meli. Adang amin na nag-arason. Ha? Anyat kayat mo asawan? Sapay la ko tadi ka agungat iti da ito nga ipodnok, nabayagan nga agayatakan ka, Belen. Ha? Anya ka din dahi tangay bagbagang. Hindi na ka manrabakan iti kasta, Meli. Pudno ti ibagbagak. I love you talaga. Di mat bading ka. Rumbang kumaalalaki ti pakarik na iti kasta. Wan, aklunak. Makariknak iti ayat iti padak alalaki. Ngem mas rumingbaw ti panagayat ko iti babae. Sikati kayat ko nga sawaan. Tama ipaayan ng iti anak. Kayat ko ti maadaan iti bukod ko a pamilya. Meli. Ulitak, Belen. Ay ayatan ka. Napanan man ang anak tabak ay. Kaya awang matrabaho na ita. Ay, saan ayaan nagpakadakan ka? Ay, nasaan nga road? Mapan ka numot agaram. Ha? Agarap mo no agparam. Agaram ko na naman, tababa iti mapan na armon. Anya? Ay, asinaw. Nibilin akatrabahuan na. Anya? Na. Naimbagman ta babae ti kayat nga arman? Uhun, takayat na kano ti maadaan iti anak. Kinasaya ata. Mayat day ta na panunot na bakit. Ngap. Imbag ano kaya mo inibilin ti kaskeng kwada? Barang alakay. Ay, adi aman nakbilen. Inaklon nakmutlaangan. Nabayag mat ngaminan nga agar-aram ka kanya. Maasyanakan ka. Ang amang ano silang ti marikrik nam kanya. Agayatak matan kan ka. Gapo iti kinasingpat mo kanya. Amok ajak to ag konsumisyon iti danam. Santo Apolos. Promise, Belen. Itatanal pa asan ti kasarta. Siya klangan ti agtrabaho. Ta para balay ka. Ala, saan Duat ang agtrabaho, Meli. Agtinulong ta. Saan ko man ameli tiyawag mo kanya. Tagasawatan, Belen. Milyo ti gusto anagan ko. Iso a milyo kunamon, okay? Ha? Ay, milyo. Milyo. Di naklapdan nga agtrabaho, Takayat katulungan. O sige, sikat makaam mo bakit? Ang planok ti agikatan iti parlor. May mayat sa no agbukod talaangan. Katuan, mabalin matlat ta. Ngam awan matparlor ta. Ag-home service ta, Datan ti mangdanon kadagiti customer ta. Ay, wan anya. Wen,
Mayat dayta na panunot mo. Kayat ko, Milyo. Belen, bakit? Masapa ta rumwar no bigat, ta duman ang dagiti serbisan ta. Di mo serbisam ni Madam Gloria inton bigat, Wan, agsasaruno dagiti agpaserbis ka data. Kaya't dalaki diti serbisyo ta bakit? Isu nga ado dagiti mga ayab ka data. sika, asino ti serbisam no bigat. Ni Manong Dario akapitlok iti kabangi mga barangay. Ngem itulod kan tupay nga umuna iti papanam. Sakbay ama Oray panak di na kon matitya- itulod, Milyo. Anya? Apay ngay? Kabailak ti mapan ijay nga oray di nak itulod. Ay na, nasaysayat no itulod ka bakit? Saan ko naklangarudan? Di ka kadi makawangwat. Ah, Dagulit. Anyat problemam ay, Milyo. Maturog ka kit din. Di ka sumanao. panagkunag, kasi katiyad da problema na bilen. Apay akasta ka mutan. Kasano? Tila ibagbagam. Agat atap ka iti angin. Maturog ka kit din. Kasano jak agata. Huston ko nakmat. Agsao ka pa'y tapanawan kan dito silid. Ha? Di kay kadirumwar, tatang. Kunak man nga da serbisan nyo ita. Ay, madamdaman ton, Aljen, anak. Mapanakon, aldawan, urayan na kon, serbisa. Ala, api akas ti suot ni nanang arimwar. Nagkiting ti paldana. Kasla palda ti ubing. Kenje blouse na, makit-kita jay. Ay, Kas deti kayat nga aramidan, iso abay-bayam. Tanotog ngarat, iti kayat na. Agapa kami. aywan. Nangagkoy di rabi nagsinungbat kayo. Saan kayo matasigod nga agap-apa, tatang? Ay na, gagangay ti agasawa ti kasta anak ko. At dalat ta, tay saan da pa nagkinhawatan. Normal ti kasta anak ko. Maikawa ak ngamin. Taitala ang amangag kong agsubang kayo. Ala, bye-bye amon da dyan, anak ko. Narabyan ka man na asimbang patbilen. Kanayan kalakastan. Nag-overtime ak nga rod. Aglisi ka kit din. Sigurado ka? Amangan no damot sa balin apapapanang bilen, ha? Adday ta ka manan, Milyo. Agimun ka manan iti angin. Managatap ka. Kasano jak agatap, kat kaslamat ka na yun ng akasta tiyar aramidem. Ken kasta una yan ti pasiksim do kas jar umwar ka. Kas kalabalasa. Di nakpakibiangan iti dayt na. Di agpasiksi ka mat no kayak mo. Ay una yan. Amumat na nagbalbaliw akon. Ken uray badingak nga asawam. Jak pulos nagayat iti lalaki, manipod nagasawatan. Tares respetuan ka nga asawa. Ken ay ayatan ka. Ay, maturog takit din. Rabiin. Hay, rabi manan. Gamawan pa ilajin naman ako. Sa di naman nga tan tinapnapanan na. Anak, pwede ka matagtagari. Malipod simbangpat ka dito'y balay kat kasta ka. Diyak amo. No kasano ti panang ibagak iti da ito itatang. Aging ka ngamin itak kasla makit-kitak pailaang tila nga dananang. Kanti kadwa na alalaki. Anya, asino ang lalaki ti kadwa ni nanang mo? Diyak mo. Lumakay matan. Kan naglailo da iti tunggal maysa. Idikwan, naglugan da iti tricycle. Kadjakon amo ti tinurong da. Anya, apay na aramid ti inam ti kastoy. Inayat ko matiti husto, ha? Awan mat amo ka nagbasulak. Una nagkurangakin ko, ana. Gamapay nga raramidan na ti kastoy. Ay, Ala, huston tatang. Di kayo nagsangit. ano ba yan? Nagapgap po ang bilen. Nagturturugam iti dwa arabi. Nakiturog ak iti nagserbisa. Sa bali a service ti inaramid mo. Lalaki ti sinerbis ang bilen. Anya ka din dayt na nga ibagbagam. Agat atap ka manan iti angin. Di kan makapaglibak. Tanapanagnakanan ti kinalalakerom. Ha? Kunak tupay kat nga da sa bali nga aramidem. Tadon dagiti nadlaw ko nagbaliwam.
Di mon ilibak ti aramid mo. Ta nakita na kayo ti anak tay ti lalakim. Ha? Aljen! Aljen! Umasidag ka man ditoy! Aljen! Apay ka din, nanang. Apay, anya tinakitang. Ha? Siguraduam apod no ti ibagam. Di ka agparbo iti sarita, Aljen. Pudno ti imbaga ni tatang kada kayo. Nakita kayo iti lalaki akadwayo. Kat agin innakbay kayo amagmag na. Amangan no karuprupak lang tinakitam. Di ka agsasao iti saan mo asigurado, ha, Aljen. Ibabawim iti amam ti imbagam. Ibagam asaan asyak dayay. Da kayo tinakitak, nanang. Di mo pagbalinan nga ulbod ti anak ta. Di ka ngaminin aglibak. Manipod pa'y idi. Talaga ada kayon ti agkakampi. Ay, di mo yaw awan ti saritaan bilin, ha? Pudno ka di nga dalalakim. Ala, 1 milyon. Iso atap no awanen ti pakariribukan nyo nga agama. Pumanawakon. Saan akon anaragsak iti 6 milyon. Saan, nanang? Di na kami kumamat panawan ka ni tatang. Pangasiyo. Basta pumanawak. Taag na akon iti balay da Greg. Agkabalay kamin. Andiyo tinagkurang nga kiti inam. Apay nga sukat nagmatan. Pinanawan natan. Uwan nga rod namusto ko man. Di kayon aginumpay. Nakaado kayon iti ininom nga arak. Kapay kumatang iti arak. Taglemes akiti arak. Barang nakalipatak. Husto ko man. Di kayo nagpartot, tatang. Pinanawan na iti arak ngayon numak. Di ka makawawa daya. Ay, sige nga rod. Mabihit lang. Ala. Baybayan tayo no iso ti pakaragsakan na nga aramidin. Nakasapol siguro iti lalaki ang makaipaay iti ginawa kang kuana. Nauma siguro iti kinarigat ti biyag iti sidong mo anak kao. Tatang. Ay, anyan. Jak pulos ni namnama amaramid ti manugang tatikas jay lakay. Nagturodan ang panaw kadagiti agama. Ay na, pagragsakan na nga raw. Ibigay ang hilig ako nada. Tauray ko nata abagbaganta. Wanan. Simurutan ni ti lalaki na. Ay, basta agtuloy ang agadal ni Aljen nga apo ko ta. Kat no adda may tulong mikan ka, ipaay milat ta. Agyaman nak. Ay, sapay la kuma. Tasan aday tatimang dadaal iti konsentrasyon ni Aljen nga gadal. Nakaluto akong tatang, mangantayon. Mangan kan. Awan ganas ko ang mangan. Rumara kon tadapay serbisak. Mangan kayo pa'y Amangan magsakit kayo iti saan nyo apanpanangan. Ay, awan ganas ko anak ko. Sige, mangan kan tarumarak. Gan marabi anak nga agawid. Mangan kanton. Di na kururayan. Ay, agbartok kayo kadimanan. Minalumlatan ang mabartok kayo. Di na kon pakibiyangan iti aramida anak ko. Ala, inakon. Ingkan tumutin iti balay dalolom. Tayong katumulong iti trabaho ijay. Aniya, ulitin man timbag ang bilin. Sarong karak ko mati anak ko. Kailiw ko ni Aljen, Greg. Jay nga ta anak mo ngagpaiso ti kailiw mo, kuno di asawa. Ha? Jay anak ko, Greg. Di mo pagpamparte anak mo. Sa anak ka kaya nakidikalman. Amukon na kita nga estilo. Greg. Ken manipo dita. Putdemon ti komunikasyon nyo iti anak mo. Nawatam. Oh, adto yung ti pagbayad mo yung pagadalan nyo anak ko. Agbayad kanton, ha? Uwan tatang, agyaman na kiti pa ng papaadal yung kanyak tatang. Ay sos, di mo pagyamanan dayta. Tapagrebengak dayta kas amam. Tatang, Basta saya atem tag-eskwela. Taday talang ti maipatawid ko kan kanak ko. Ta sa anak mo't nga minabak na nga amam. Bana ka nang isukatan ti inam kanyak. Nagsapol itibak na nga lalaki.
Ala, saan kayo naagliday? Kunak man nun nakaililiwag kayon. Ay, wan matkit di, ah? Iso na lang tanong daduma. Jak malapdan ti agladingit. Ken mangay ay itibagik. Nakurapayak lang amin. Ken kastoy ti kinataok. Ay, nagsapol ti inam. Iti talaga ang malalaki. Ken makaitad itinam ay ken kuana. Ala, saan yun nga ayan ti bagiyo? Taure kasta ti kinatao yo. Nadungo kan responsable kayo nga amakan asawa. Anya mo ti kasta pamagimon, Bilen. Naglukmag kamutan. Saan kamutan ang seksya kasi di? Ha? Naglawlaw tabadom. Takasano, naglukmag kan. Di kan makabado iti fitted. Wen tanakot tungak pa'y idi. Mabain akon nga agfitted ita. Tarumwaran ti dakkel abilbil ko. Kung nga rod, nagalas akitain. Ha? Nagrawat ka ngamin. Di ka ngamin nagdiet. Makapasuya kitain. At iti kwarta, inka ag gym. Tapno kumutong ka. Talaga nagbaliwan ni Greg kanya. Saanan akas ididamo ang nakalalailo. Kinasayaan. Rumwarak tainak man ag gym nga agpaiso. Dumagasak itinatangkan prutas. Tamanipod ita. Natangkan prutas lang ang tikanak. Nabayagmat nga agpayson ajak nagsidsida itinatang. Pasig akar ni ti impapaunag ko. Manipod nagdan na kami kin ni Greg. Iso, anday ko. Tibaro ko. Marigatan akong agangas. Tulungan dag. Nagadumot gayam ti sakit mo, Belen. Ada sakit mo iti puso. Nangato ti bipim. Kinadapay ka no diferensya ti dalam mo. Uwan nga ruat, Greg. Kailangan man anada anak iti kakasta sakit. Aha, siguro dahil na sakit mo. Binaybayam lang. Sino nga ti mangipagasan ka? Pasensya kan, Greg. Ay, isubli ka lang iti asawam. Diyan kaya ti konsumisyon kan ka. Tampangan, maestresak. Ni milyo ti mga sikaso kan ka. Tayo so ti legal nga asawam. Agyaman tayo may kayo dito ospital, Milyo. Aldian anak ko. Nanang, Kumusta kan? Imawag di asawam kanya. Iso tinangibaga nga da ka dito ospital. Kat binilin nak asyak kano ti mga sikasukan ka ditoy. Saan kon nga asawa ni Greg? Ta sininaan na kon, Milyo. Anya? Idinaamon na nga adun ti sakit ko. Sininaan na kon. Kat inyag na pa'y amin ang akawas ko dito ospital. Ay, anyan. Ang di kagdanag. Asikaswanda ka, ken di da ka baybayan. Pakawanan na ko, Milyo. Dakal tinagbasulakan ka. No desidido ka ngagbalbaliw. Awatan da ka. Ngamin, sikatin ti anak ta. Nasakitin aramid mo. Ngam inaklon ko dayta. Inkarkararag ko ang maurnos medlati amin ka data. Kada ito'y siguro di sungbat ti karkararag ko. Iso ang mapakawan ka. Gapotay ayatan ka. Agyaman ak, Milyo. Nakasingsingpot ka talaga. Ikarik. Apa man nga gimbagak. Sulnitak ti ato anang kurangak kada kayo iti anak ka. Kasla kaano la iti ubing ti anak ta. Gamita, nakagraduaran. Agtrab-trabaho pa yan. Wan nga rod, Milyo. Kat ulitan tagyaman kan ka. Agyaman na, gapo iti panang pakawan mo kanya. Kano saan agapo kan ka. Saan kumaanak kaadal ti anak na. Ay, pagbababawyak ti naramid ko. Agyaman akmat tanaurnosan ti aming kadata. Ket ita,
Naragsakta manan nga agdandan na. Angam ni, diya kaya agbanog ka. Tapno sana kumaro tirik-rik na, kandi mo liwayan at umarandag iti agas mo, ah? Wala kay. Tatang! Nanang! Ay. Agrupot kayo! Apay apagrubuatan na kami kat malaman? O, apay, papanan tayo, anak ko. Inte ag dinner ijerwar. Kasusweldo. Iso nga i-treat kayo manan. Ha? Ay, katuwan ah. Day talaga yan. Ala bakit agrubuat kan? Wala kay. Ada karbangan ti tunggal may sangag balbaliw. Isungay kantay kumay ti gundaway ti tao ang nakabasol amang ilintag iti nagbiddutan na. Bueno gagayam ditan tinagibusan ti pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Biyag. Ti tao. Insura ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, kat God bless kada kayo. Amen. Biyag. Ti tao. Naimbag ngal daw, kada tayo amin. Itagon daway, sagutan da kayo iti sabalimanan, apakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag. Ti tao. Oh, bakit? Apay akas tatilangan. Naliday ka nakatugaw diti salas. Ada ka di pare ko? Agdaw-dawat nga ron itay ni siya iti kwarta. Taramatin na kanyo di pagadalan da. Ngamawan maitid ko. Tawang mo't kwarta. Masya nakita anak talakay. Kasta ka di. Kat sa di nga ro din ti Anna. Napan ka din iti pagadalan? Saan? Aday ti silad na. Itay pengag sang-sangin. Kaasimit ka anak ta. Itid ko lang dahil tangdan ko ngayon ni Nana Maria itay. Tangdan ko nagkali ti basuraan. Ay na, agyaman naklakay. Ay, makaiksamot lang ang anak ta. Ne, si kamot gayam ti masabat ko, mare. Nagsapa kamot kan, sa dino ngay ti papanam. Ay na, hinawagan na kami ni Ma'am Connie itay. Agpalabakan mo, iso ang mapanap. Kasta ka di. Kat si Kangay, papanamat, marihuana. Ay na, mapanak ijay balay da ko, mare, mayla, mare. Tangdanan na kano nga agdalos. Gaputa di na masango. Ah, kasta ka di. Alangarod, mapankan, tay nakmatan, mare. Buisit ti kas na nga biyag. Nagmalas mo tan. Ay, apay akas to eh. Ne, lakay. Api nga agong ungot kamot na nagawin. Nabakang iti sugal. Awan na pulos tinabati asweldo. Anya kamot tan lino. Sa dino nga rod itan ti pangalaan ta iti pag-tuition ni Miko. Di ka madalagan. Ipasigurado kan ka mga bakak inton sumarano. Ada papanan niya sugalan ijay daya inton rabi. Anya, inaldawak amapan makitang tangdan. Ngamsi ka, inaldaw kamot amapan makisugsugal. Di ka gadi madalagan ko na. Italangan na bakak. Italang. Masigurado nga ag-triple ti pangabak ko inton sumarano. Anya, Sano kita nanang? Awan pag-tuition ko. Diyak maka-exam ano, diyak makabayad iji school. Miko anak ko. No apay nga min nga itultulok yung mapan makisugsugal ni tatang. Anya nga ita, naisugal na amin na nakwarta tayo. Ay na, di ka madanagan anak ko. Agremedyo ak. Inak pa'y la umutang iti kwarta kin ni Mari Elsa. Ta isupay la ang ti aramatom ije pagadanan. Awan lati aramide na ni tatang no diti agsugal. Ibagayong imin kuan amang sapul iti panggadan na. Ay na anak ko, amumot asaan akayat ni tatang mo ti mabibiyangan. Kasta unay apungtot na no palagipak. So kasto iti adda pa nagbiag tayo ah. Gapo iti pa nagsugsugal na. Ala, demon kontraan ti amam. Bye-bye amlatan anak ko. Bakit?
Nangabak kag iti 200,000. Inabak ko amin ang kwartada di sugalan. Kasta ka di lakay? Ay nakamaudyanan na. Makalungaw tayo matan. Kuna, may pasimpak mo tanto'y balay tayo. Maragsakan ak unay iti dayta lakay. Mabalin mo matantag tugtugaw. Oresan ka naman pan makitang tangdan. Dito'y kalangin balay. Amok nga agtul-tuloy yung ti panagswerte iti sugal. Damag ko nga baka gayam iti sugala, parilino. Una, pare, punta na ita. 200,000 po naman. Nasayat no kasta pare. Pamerienda ka nga rutan ha. Kakaisuna na granata dito tersena. Ay, katuwa na, pare. No pang merienda, pasig abuti kwartak. Una ikan pare. Kinapudno na, or-orayak lang ni bagat ko, tamapan kami di iligad. Ha? Mapan kami man nag-purchase iti simento kan darat, kailan do? Ay, patarimaan mi ti balay mi. Nasayat no kasta pare. Ay, wala pare. Makabalik kami matan iti concrete, ama ko na. Isa, no syakti si ka, isarding mo, ti panakikon construction mo. Kaano ka pa bumaknang iti dahita? Anya? Naimbag ti sukal. Ta easy money ako nada. Unay mata ni parilino. Ha? Ne, apay lakay. Ay, nangabaklay ti sugal. Ngamkas dyan ti pa nagsasauna. Kabalan na pa yan, di mapabay ni ti tao. Anya? Oh, siya anak. Apay akas tati lang managawid. Ada parekot mo? Pinabainan nak ni Miko iti pagadalan tatang. Anya? Imbaga na kanayon kano aday titi kawas ko. Sana kano agsuksukat. Anya? Imbaga na ti kasta. Ay unay mo tenday dyan nga anak ni Marijuana. Nakunana pa'y amamirmiraot tayo kano. Ah, Kas nauna ya pa nang ibabain na kanya kitay. ala, bayamon anak ko. Da kami ti makaamo ang makisarita. Bayan yun tatang. Ang mga no isuladay tati saan nyo apag kikinaawatan. Ne, si kamat gaya mare. Anya ti kagaram, tay may ka. Kwa, imayak ta kayat ka makasarita mare. Makasangsangit nga ni siya ang anak ko ang naggapoy di pagadalan ni di kalman. Ta kasta unay ka na pa nang ibabain ni Miko kan kuana. Kat, putnumat nga mintimbaga ti anak ko. Ha? Imbaga kano ni Miko, ang mamirmiraot kayo lang. Kat, putnumat. Apay nga kasta kamatan mare. Idi saan pa'y arimang ay tibiyagyo? Saan kayo matakasta? Ay namare, no marigrigat kami idi laang dayjay. Saan itan? Oh, kita man, nakapabalay kami. Apay, di kay kadi makadlaw, ada kayo laangan tinaidumduma dito barangay tayo. Ha? Iso asa na rumba nga agsakit tinakam yun. Gapo iti imbaga ni Miko nga anak ko. Gapo tapod numat. Anya? Oh, sigamit na ti masabat ko, Elsa. Sa di ti papanam, nasapa ka? Kwa pare, mapanak man makitang dani dyan datatakarding. Agpamula ngamin ita itinatang ija bangkag da. Kasta ka di. Sige ti ayaban da. Kaputasan dan ang maayaban ti asawa. Awa na. No inaldaw latan nga di bangkag tayo mo. Ha? Gumisit ka siya, pare. Kaya may isa, lumaad ka pa. Ayos lang pare. Tinapatag, legal at trabaho ti pagtataudan ti kankanan mi. Saan nga illegal? Anya? Ti ko namkit di ako. Agpatingga kay langit ti kasta panggidan. Ti makitang tangdan. Ani, madinsamot tan ti ibagbagam pare. Saan da kami kumamot nga uyawan na kasta ha? Gaputa kastoy lang ti trabaho mi. Kastoy mo ti trabaho iti kalabas ah. Idi! Ang sanitan. Gaputa doon ti kwartami. Ay, unay matandagi dyan nga agasawa. Nagdakkel ti nagbaliwan da manipod rimang ay ti biyag dalakay. Talaga kasta ti biyang bakit? Tinapatag.
Uray niya pa iti sasawanda. Saan tang agpaapekto? Gabuti pa ng tagtagi basit da kadata. Wan matkit di Ang amay na makapasair mat namin no dagdumat ti panagsasauda. Kunamlan sanda nagtao di ti kinarikat. Bayamidan. Tinapatag. Nagbandugan tati kankanin tayo. Sana kas kadakwada. Nagtataod iti sugal ti papaw nagda. Aywan, nasabat ko ni Mari Juana. Pinansin ko ngam di nakmatinkan ka no. Ah? Kaslawan nakita na. Anyangin nga rod, kat namin pinsan mo ta nagbalaw ti ugali da. Manipod medyo rimbang ay ti biyag da, gapo iti sugal. Ang tandaan nam dati bakit? Amin na banag, agtao iti sugal. Kat kalata mapukaw. Nagruna, nukas kadakwada asaan ang nasaya ti ugali da. Ay na, Mari Elsa. Dandan hindi ka nailasin. Apin nga kastamatan tilangam. Nagnisit ka matan. Ha? Siguro, nagkapo ka manin anak kitang danan niya. Ay, wan Mari. Anyangay nga ron. Kat day tamat lat pagtataudan ti pagbibiyag mi. Ay na, no ibaon mo mat nga tangamin ti asawam nga agsugal. Itikas na, mga bakmat. Tapno mga ay matan ti panagbiagyo. Itikas na, saan kayon amabilbilag iti init? Anya? O, kita man kada kami. Biglang yaman ako na ti Tagalog. Ay. Pasensyakan Mari ngam saan mi ama arami di tasawak dayta. Sige, labasan kan. Napalabas ko ni Mariel sa itay. Ay na, danda ni Jack nalasin gapo iti kinangisit nan. Anya? Inaldaw mo't ngamin, amapan makitang dan ijay ayan da tatakarding. Nagpadandan ang agasawa. Nangisit dan, kapo iti panakitang tangdanda. Ibagbagak ngamin kin ni Mariel nga ibaga na iti asawa na apadasan na mo't yagsugal. Ang magindidimat. Di aganos da amabilbilag iti init, iti inaldaw. Makaanos na pa ita, ha? Ang aminton maumadanton. Sigurado. Adalin mo't lang ni pare Pedro ti agsugal. Sa di naman ang tipapanan nyo, pare. Domingo ita, pare. Ingka makimisa. Kaya may sa aldaw ti panagina na. Adula amin dayta, pare. Anyang iti maipay na dayta. No ti panawon ko amapan ije simbahan, kat mapaanak langan makisugal. May mayat pay. Anya? Uy, di ka kumamit agsawi ti kasta, pare Lino. Pugno mo ti pagbaga, pare. Awan maghanap yung iti dayta kararamidan nyo. Makimisa? Oho, awan lat ambog ditan. Anya? Ay nananang, tatang, nabuyak iti nyos itay. Ada sumangkot a bagyo dito lugar tayo. Anya? Signal number 4 ka no? Ay na, pakadanaga mayan ako. Uray pa'y kapipigsa na bagyo ti umay dito lugar tayo. Sana basta-basta madadal ti balay tayo. Kita man? Pasi ka siminto? Husto ti ama anak ko, nga oray pa'y ti kapigsaan abagyo ti umay, saan amadadaal day ti balay tayo? Saan akas iti sigod ang masapol abambantayan tayo dagiti agtudtad, ken dagiti itayab ti angin. Ang nanang, naskin latang agridam tayo. Gaputa di tayo amo ti mapasama. Naku na ti TV a super typhoon. Super typhoon? O super typhoon dita. Di ka matanagan ko nakmat. Natibkir ti balay tayo. Nanang, nakabutbutang, super typhoon ti sumangpat, nabuyak iti news. Wan ka nung harod anak ko. Nakabutbutang nanang, pamanganuan niya pa'y ti mapasama kada tayo dito ay. Sapay kat signal number 4 dito yung lugar tayo. Ay na, di kasayaatan nga ramidin tayo. Agkararag tayo. Oray kastoy lang tanda kasasaan tayo. Kung oray kastoy lang ti balay tayo, awan imposible iti apo. Nulakit ti tagtalog tayo kankwana. Di na tayo baybayan, anak. Una nang, dayta ti aramidan tayo. Ay
nalakay. Kasanutay itan. Itay pa'y anagpig sa tiangin kan tuto. Ano nga pa isa? Apay nga. Inot mo tan amarga iti arubayan tayo. Ay na, Jesus. adun ti danom anak astrak dito unag. Miko anak. Ikaw gumaan tayo ti rumor dito eh. Ang mga no agtultuloy lata ti angin kan tudo. Kat saan tayo na makaruar? Sa tinong iti papanantayo, nanang. Mapantayo ijay ayanda Mari Elsa. Imbag ijay ta adayuda iti karayan. Saan adumanon ti danom ijay ayanda. Alain tayon. Mabit lang Kasanon dagiti usar tayo. Ay nalakay, di mon panunutan dagiti agkakangina nga usar tayo. Tinapatag kat makapanaw tayo dito itamat laang. Nakabutbut ang jay danom ti karayan. Ang mga nuan niya pa'y ti mapasamak kada tayo. Nung talinag tayo dito eh. Nanang, nabasbasa tayon. Ala, agawaan tayo ti magnaanak ko. Dandani tayon ijay ayanda ziya. Ang mga nung nakarkaro iti ta. Kaputapan aw lang ti bubong ti balay da. Saan mo't siguro lakay? Ala, agawaan tayo. Mare, agyaman nakgapot a pinaunag na kami dito balayo, ha? Ay, awanan yaman na mare, si kakit dimat. Naimbag kayo pa'y, ta saan kay ana-ano dito eh. Ngamda kami, nang rugi itayan anarga ay jay daga ay jay likod ti balay mi. Ha? Ay, kasta ka di mare? Ay na, kaasin ni Apo Diyos, saan kami matanan ano dito eh. Uray kastoy laang ti balay me, agtudtud ang pagyamanan mi unay, gaputa saan kami analayos, kan saan matanay tayab ti bubong mi mare. Mare, Kan may isa, kabayatan tinaping sa abagyo, nagkarkararag kami asa nga pamilya. Iso amamati akadi na kami binaybay anti Diyos. kinapudno na mare. Kas naunay tibain ko kan ka. Gapo iti saan anasaya at ngayon pakpakitak idi kan ka. Ngamita, da kayo latta tinagkamangan mi. Mababainak kan ka, mare. Pare, kinapod mo na. Mababainakin ka. Ha? Amo ka pasig nagkakasakit asaw dagiting balbalikas ko iti kalabas. Pinastrag da kam latta diti balayo. Awan day jay, pare. Pakawanan na ka, pare Pedro. Pagbabawiak dagiti nararamid ko kan kay di. Nang runa, ti panang tagtagibasit ko kada kayong agasawa. Pare, awanan day jay kunakmet. Tinapatag kat nakaamiris ka. Saan? Saan ako na dito eh? Sana po daday ko eh. Pare, Awanan ti balay tayo. Naiyanod aminan. Ay, kasano tayo nawa na pulos tinabati ka na tayo. Kasano tayo mangrugi man. mare. Ah, mare, Awanan, pare Pedro. Awanan dagiti na ipundar mi. Inyanod amin ti danom. bueno gagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y darama tayo, biyag, ti tao, musical scoring, Eli Palacio, insurat ni Jenna Almoite, agiyaman kami. Biyag, ti tao. Hello, ati manan, tigayam, kan pagayam yon ni Jenna Almoite amang kabkablaaw. Kada kayo itinaragsak nga oras kanal daw, ititunggal may nga awan labas na. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama.
katsakbay tingkam panang ipatangatang iti sabali manan nga episode ti drama abiyag ti tao intay manan ituloy ti kumablaaw. Hello kani Madam Margie Secretario, ni Lito Asuncion, ni Pretty Mary Palataw, Lorena Fernandez, Oway Singayan, Rachel Marquez, Arlene Gutgut, Mr. Yuso, Laila Taginay, Rodolfo Orel, Mitch Arellano, kan Linan Badungan, kan ni Marilo Alcalde. Intay nga ro dandanggan ti episode 166. Dito'y darama tayo. Biyag ti tao. Nagsakit day ti anapasamak nanang. Nagsapa anapukaw kada kami ti asawa. Ay, Klaring, anak ko. Pimusay ti asawa, kapoy ti nakaro asakit. Kasano kami tulangan ni ti anak mi. Klaring, patibkaram ko mati pakinakin mo. Ada ka mo dito ang pamilyam. Saan na ka baybayan? Agtitinulong tayo. Sursurwam ko mati ang balin anatip ko. Para iti anak yo. Ulitak nga iba ka anak ko. Nasken ngagbalin ka anaturan. Ada kami amang tulong kan ka. No saan da ko nakabala na pagadalan? Agsardeng aklangin nanang. Tulungan kailangan ng trabaho. Saan kang agsardeng nga agadalan ako? Kabailan ka pagadalan. Nanang, Uray anya ti mapaspasamak. Pagadalan ka. Diyak kayat ngagbalin ka nga awan amun akas kanyak. ha? Nababala ang ti adal ko, anak ko. Iso amarigatan nak ngagsapul iti trabaho. Ngum adda pamuspusan. Tapno makataggedak iti pagbiag ta. Nanang, Di mo panunutan adi ka makaadal, Jeff, anak ko. Suportaran ka. Aging ga makalpas ka iti panagadal mo. Diyak kayat ama itulad ka kanyak anababalaeng ti adal na. Kumusta ti panagsapol mo iti trabaho mo, Clareng? Ay na, nagunagmut day taasan na ay moon. Kaawatan anapa ay ka nagsapol iti panggedam. Nagrigat ti nababalaeng ti adal na nanang. Marigatan nak ngagsapol iti trabaho. Adda ka asi ti Diyos, anak ko. Di ka mapukawan iti namnama. Addan tulat na masapulam matrabaho. Kasanong ti panag-adal ni Jeff, nanang. Awanan ti busbusan mi a kwarta. Ay, agpapada tayo ngamin nga awanan. Uray kayat katulungan nga maawang matpagsapulak. Nana, Ay, nagrigatan na ayat ti marigrigat. Awan na pulos pagsapulan. sana bali, nanang. Agsapulak tumanan iti mabalin ko a pagtrabahuan. Uray anya ditan a klase ti panggedan. nanang, ada babayadak iti pagadalan. Kasapulak pa iti papel nga usarek. Kuha anak ko. Kasaritan pala dya maestram. Nga awan pailat pagbayad mo, ha? Ha? Di ka agdanag. Agbayad kan tumatlaang. Apaman ang makasapulak iti panggedak. Sige, nanang. Agan anos ka pailaang anak ko, ah. Ar-aramidak matkati amin. Tapno magatang mo dagiti kasapulam iti pagadalan. Marigligatan kan kanyak, nanang. Isong agsardeng ako nga gadal. Pangaasim anak ko. Di mo sawan ti kasta. Di ka agsardeng nga agadal. Aguray tayo laang itinamnama. Barang makasapulak to iti pagtrabahuak. Lola, rabiin. Saan ka di pa nga agawid ni nanang ko? Nalabit nga agawi din ni nanang mo. Agsapsapol namin iti panggedan na apaw. Malaking ka maturugan, tapno saan ka mapuyatan. Sumangputulatan ni nanang mo. Masya na kun ni nanang, Lola. Saan samatan nga agin ina nang agsapsapol iti panggadan na. Ay,
Saan tumot akayat ni nanang agsardengak nga agadan? Isong aramidon na ti amin. Tapno makaadala ka na imbag. Kasta talaga dagiti naganda, kapok. Aramiden dati amin, tapno makaadala nga naimbag dagiti anak da. Lola, Ipatpatag na ka ni nanang mo. Di na kayat ngagbalin kanto anak kakaase. Isong agsingsingput ka, wan. wen Lola. Adalo mon ti rabi itisimbang put ka, Clareng. Sa dino ngamin at talaga tinapanam. Napanak iti balay ti gayem ko, nanang. Nagdamagak no addaam mo na amabalin ko apagtrabahuan. Kat, Dagiti laeng kano nagturpos iti kolehiyo ti kasapulan da, nanang. aniya? Mabalinak mat ngagtrabaho kas babaunan. Saan mat nga opisina ti pagaplayak. Ala, agan anos kalat Clareng. Addan tulat na masapulam at trabaho. Nanang, Adda kaasi ti Diyos kunakmanan. Ipainan tulat ta di trabaho aparaken ka. Ne, sigamat ganti masahabat ko dito sentro, Claring. Sa dino ti papanam. agsapsapulak iti panggadak, Ador. Apay ngay? Apay napanan ti asawam. Balo akon, Ador. Ah. Natayan ti asawak. Anya? Kasapulak ti trabaho para iti anak ko nga agad-adal. Diyak kayat nga agsardang iti panagadal na. Sana na masapul pa yung nagtrabaho ka, Claring. Ay nga ti kayat masawan. Kinapudno na, agsapsapulak matiti asawag. Anya? Balo aki tinabiyag na nabayagan na panawan na nagsina kami iti asawa. Ador. Matulungan ka para iti panagadal ti anak mo. Saan daday ta? Agbalin ana sa liwanwan ti panagbiag yung nga gina. Ha? Sana ka baknang? Agam kabalan kayo asuportaran. Isong agpanunot ka, Claring. Apay akakuyog mo ang nagawid dito'y balay dahi ta alalaki, Clareng. Intulod naklaang ni Ador dito'y balay, nanang. Ay, ador gayam tinagan na. Ay, diyak kaya ti pa nagkitkita na. Ha? Langan na ti adik. Saan arumbang kuyog mo dito'y balay? Nanang, amok ni Ador. Saan nga agaramid iti saan anasaya at dito'y? Clareng. Di yulatan ikaskaso no anya ti makitkita yu kan kwa na. Awan ti dakes nga aramiden na, nanang. O ato yung dagiti kasapulam a papel, anak ko. Ha? Nagadumat ta, nanang? Wen, Jeff, anak ko. Amok a kasapulam dagita a papel. Adamoten pagbayad mo iti pagadalan. No kasta, adan pang gadam, nanang? Ah, ay ikwa. Awan pa'y, anak ko. Nangalaan nyo nga rod iti kwarta. Inted ni uncle mo nga Ador. Di lalaki akakuyog yung anagawid dito'y balay, di na minsan. Wen, anak ko. Kaya't natitumulong ka data. Ha? Nasingpet ni uncle mo nga Ador. Nakasagana at tumulong ka data. Anya ti kaya tasawon da ito'y Clareng. Apay ka din, nanang. Masansan mo't ngagkuyog kayo kanya ador. At dan sama nagkinawatan niyo. Ha? Sumbatan nakman, Clareng. Adda ka di relasyon niyo. Oo, nanang. Adan relasyon mi kin ni Ador. Aniya? Nanang kasapulak ni Ador. Diyak kabaila na pagadalan ni Jeff ngagmaymaysa. Ngam Clareng. Nanang, sapay lang ko mata maawatan dak. Ar-aramidak da iti para iti anak ko. Amuyumat ang nagrigat ti panagbiag mi nga agina. Diyak pa'y makastrak iti trabaho. Gapot na nababalaang ti adal ko. Anak ko. Nilaang Ador ti amok ang makatulong kanyak, nana. Nay, ador. Si Kamag Kayam. Apay nga daimot mo abag. Saan ka di pa nga impakaamo ni Claring adituya kon nga agnaed, nana? Anya? Agnaed ako ni Tibalayo. Agden na kamin kas agasawa ka ni Claring. Nay, diyak ka mo day tasaritaan niyo ah. Nana, di na ka di pastrekan dito'y balay tayo.
Ha? Balay tayo kunam. O nana, balay tayo ko na ka. Gabutag din na kami kaniklaring. Agpampanunot ka kadeklareng. Apay a pinagnaid mo ni Ador dito'y balay. Adda ka di parikot, nanang. Ay, awan nga rod pa nagtalag ko kankwana. Kita amamati langana. Langana ti adik. Pangaasiyo, nanang. Nasingpet ni Ador. Langana laang ti makit-kita yo. Ay, impakadam ko mamot kanya ka apag naidamon dito'y balay. Ay, kalagang awan pa nagtalag ko'y tinayta lalaki. Di naksamat kaya't ni nanang mo, Claring. Di nakasarsarita, kaya natadam ti panangkit-kita na kanya. Kasla kumilaw. Ay na, di mulatan ikaskaso ni nanang. Bakit day chay? Di na amon ti sasawon na. Okay. Rabi iuna yan, Ador. Maturugtan. Umunakan, sa anak pa yung agtuglap. Anya? Kaya't ko pa relax. At di bihit aramida ko. Ha? Anya taramidang. Basta, maturog kalatan ta dapay aramidak. Saan ka damat maturog day jay nga Ador anak ko? Apay anay bagayo day tananang. Nakitak ngamin dito'y salas ngag may maysa. Nakatugaw kan nagadayo tinakaiturungan ti matang na. Saan ka no ang makaturog idirabi Iso anapan pailaang dito'y salas, nanang. Mas daawak laan. Ta saan mo tamat maturog? Ngam napigsalat tamay. Kasla saan ang mabambanog? Ay nananang tilamadmadlaw yo. Kan kasla saan ang mapuypuyatan? Nagdakkel ti mulagat na mabigatan. Kan apaya saan na mangmangan? Di yulatan ikaskaso no anya ti makit-kita yo, nanang. Awan mo ti madingar aramidan na. Ilutan man ti sakak, Jeff. Ha? Adar aramidak Uncle Ador. Ado ti assignment ko. Unang pa'y nga ilutan ti nasakit a sakak, Jeff. Sana natangkan ti ulom. Ha? Anya pala aramidan. Agtignay kan. Awan, utang mo na yung pag-anakam. Ha? Laglagi po masyak ti pagtataudan ti kwartangos o saram iti pagadalan nyo, ha? Uncle? Hindi ka pa'y lakit agkirin! Uncle, di nakbuyutin! Masaksakit anak! Ay! Ipatagtapo ko kayo ka! Hoy! Sigaw bakit? Hindi ka makibiyang dito, ha? Ipatagtapo ko kunak! Agpayabak iti pulis dito'y balay! Pulis? Awan karbo nga mamangdangran iti apo ko ka! Ayup ka lalakay! Papanawom na dyan lalaki dito'y balay, Clareng. Dinangran na ti anak mo. Anya? Manipo din sangput mo dyan nga Ador dito'y balay. Kanayon kami na mabutbutang kin ni Jeff. Ala, kasaritak ni Ador, nanang. Naira na la siguro anapudo ti ulo na. Anya, di mo ka ba napapanawon dyan lalaki dito'y balay, Clareng? Saan akas karina day nga ibagbagayo, nanang. Dakkel ti maitultulong ni Ador dito'y balay. Nang runa iti panagadal ni Jeff. Ang manak ko. Nunaskan nga agkid daw iti pamakawan ni Ador. Aramidan na. Nasingpet ni Ador, nanang. Pasensya kayo, nana. Jaking gagana dagiti ang sausawang ko idinaminsan nga aldaw. Pakawananda ko ma. Diyak kaya taga maulit pa dyan nga inaramid mo, Ador. Oo, wan. Saan na maulit inaramid ko? Promise. Ang adaman damagakon ka. Anya day tanana. Anya ka dia talaga ti pagsapulam. Ape ang nagadulat ta ti kwartam. Sungbatan nak. Anya trabahom. May sa ka negosyante. Ada negosyo. Kasjay. Anya klase ti negosyo. Basta negosyo. Isungan dalat ta kwartak, nana. Ape ya di mo may baga kanya. No anya talaga ti trabaho, Ador. Negosyante ang arod, nana. May sa ka negosyante. Nanang, saan arumbang ti inaramid yo? Apay adamagin nyo pa'y laang no anya ti pagsapulan ni Ador. Akit saan mo't adakas tagdamag? Mas daawak lang amin. Tadulat tamot ti kwartana, katawang mararamidin na. Nanang, Pasaraya dama dito'y bala na kaibda. Awan mo tararamidin na.
Nanang, Nakaidang agpaisaw ngam saan matamat maturaw. tilamanan madmadlaw yun, nanang. Katagpaiso mat, lareng. Adik sama da dya lalaki. Nanang tangiwat yun. Amangan numangag na kayo. Ay, dya ka mukhang ka. Ay, no apay aday tapay la lalaki mo tinakirelasyonan. Ha? Apay nga dapaltog mo, Ador. Pangsalaknib ko kadagiti mang busol kanyak. Ano? Kaltugak dagiti mang kontra kanyak. Ha? Ay, pangaasim, Ador. Idulin mo kumaday ta apaltog. Relax. Di ka agbutang klaring. Diyak aramatan kan ka dayta. Ador. Umay ka man kidi. Anyat aramidam kanya, Ador. Masakit, anak. Di mo mas masakit akyan ko. Ador, anyat mapaspasamakan ka. Kasla demonyo ti panagkatawang. Oh, Di na kang kanador. Anya ka din ti mapaspasamakan ka. lambing ko ka dayta klaring. Lambing ko. Ibatan na kador, pangasim. Masakit, anak. Apay alimitam tatakyag mo, Clareng. Nan ano day ka? Ha? Ay, awan day tinanang. Nan ano day ka, kunak? Sungbatan nakman. At dala saan mi ang nagkinaawatan kini Ador, nanang. Minis mo san natitakyag ko. Aniya, tiawanan bain na lalaki? Ngam di kayag danag, nanang. Naurnos min ti amin. Nagkidawon iti pamakawan kanya. Aniya, Di yulatan ikaskaso ti limitam atakyag ko, nanang. Alam dayta kwarta, klaring. Ha? Nagadunday ta kwarta. Awate mon. Mausar mo dayta kwarta. Gumatang ka iti naima sa kanan nyo, kan gumatang ka iti masapsapol ni Jeff, iti pagadalan, ha? Agyaman nak, Ador. Di kan kumurkura kanya, Gwen. Ay-ayatan ka, Klaring. Wan, di kan kagura. Nagpintas ka, Klaring. Ador. Mailiwak manan kan ka, Klaring. Nay, nagsapa ka mo ta nagawid ita, Jeff. Adda ka no emergency meeting dagiti mamaestra Lola. Iso nga pinagawid na kamin. Kastaya. Ni, Ha? Lola? agkatawa nga agmay-may sa ni Ador. Unyag pa iso Lola. Kasla, dapat kasarsarita na. Ay, Umatayo kayo, kalaban! Hindi ko masinig kanyak! ay Diyos ko. Tayon kayo! Nagdadam ka naglambag at matana. Kaslawan ni tibukod na panunot. Lola? Ay, Hoy! umay Kayo, ka kalaban! ako. Patayin kayo! Datamo din tibagbaga na kalaban. Datamo itutudo na. Umasidagan ka na ta. Darasam! Ambok nga da kayo lang dito nga glamlambang. Yahoo! Agparang kayon! Oops! Bulaga! Awan dagiti kalaban dito eh. Hoy! No di ka agparang kanyak, ibundaris ko tilamisan. Opa! Ha! Naglaing kayo nga aglamang. Ador! Anya tar aramidam! Apay! Di nakbuyudan, Ador! Masaksak ito, Kaya anak! gaya mapatayin Anya ka din ti sasawam! Masaksak ito, anak! Jak kaya paunaan ka na kayo. Timang patay ka na kayo. Ador pang naasim! Di na kami pagaramidan iti dakas! Di ka gulago! Di ka gulago! Di nakmasmasan! Masaksak ito, anak! Awan laban nyo kanya. Pagkitdak gaya. Ipapamtalak ka! Umay ka lang ako. Ang patulong tayo sa nagiti karuban. Darasam! Tiniliwan dagiti pulis dawanan bay na lalaki. Pagkawanandag nanay, tsaka mo adrag adik gayam ni Ador. Klareng,
Jak impagarup akastoy ti mapasamak nanang. Nakirelasyon na kan ko ana. Tanam na maa ka makatulong kanya. Ngam saan madgayam. Ay, anak ko. Pati ti anak ko, mairamraman na ni ti kastoy ariribo. Pagbababawiyak ka na kirelasyon na kan ko ana nanang. Naalahos doon. Maawatan ka, anak ko. Sana balik na ibalod ang tawanan bain. Sana na makaramit pa iti dakas tayo jay. Isungawa ng tirong mga pagdanagam. Wala na. Tinapatag. Awan na karo anadangran kada tayo. Ni Apo Diyos tinangiliklik kada tayo iti pagkadanak ko. Awan nasaya at ngitdan ti panagbisyo, tamay sagmaklaang ti biyag mo. Bueno gagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Isagsagot ka na kayo ti YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Agiyaman kami.